Poštovana publiko, ljubitelji premijer ligaškog fudbala, dobrodošli u još jednu epizodu Meridian Fantasy studija. Moje ime je Ognjen Radosavljević, a moji gosti kao i uvek Bojan Stajić i Goran Karaga. Gospodo, dobrodošli u Meridian Fantasy studio po ko zna koji put. Nastavljamo gde smo stali, naravno kao i uvek na početku emisije ćemo se baviti prevashodno prethodnim kolom, međutim predlažem da negde u sredini emisije se malo pozabavimo i ovim evropskim takmičenjima, jer definitivno da će i to negde imati verovatno uticaja na samu Premier ligu, a onda ćemo naravno tradicionalno o kolu koje je pred nama i fudbalskom timu koji vi predlažete za ovo kolo. Može. Da vidimo onda dakle kako je to izgledalo prošlo kolo. Wolverhampton, Liverpool 1-3, evo iščitaću rezultate, možda neko od gledalaca nije ispratio sve. Aston Villa, Crystal Palace 3-1, Fulham, Luton 1-0, Manchester United, Brighton 1-3, možda iznenađenje, možda za neke i nije to neko veliko iznenađenje. Sparsi su pobedili Sheffield United 2-1, West Ham je izgubio od Manchester City-a 1-3, iako čini mi se imao prednost u jednom trenutku, nešto slično kao i Crvena zvezda. Newcastle, Brentford 1-0, Bournemouth, Chelsea 0-0, tu smo možda očekivali, ok, ne možda baš pobedu Chelsea, ali sigurno neke golove. Everton, Arsenal takođe jedna po golovima slabija utakmica, 0-1 je Arsenal slavio i Nottingham Forest, Burnley u ponedeljak 1-1. Šta vas je najviše iznenadilo, gde ste možda očekivali neke drugačije rezultate? Po mene u suštini ovo kola nije mnogo iznenadilo. Manchester United, Brighton, mene već ovaj kolega što vodimo zajedno fantasy proziva kako hejtujem Manchester United, ali stvarno očajno igraju i ja se pokajao što sam izabrao Rashforda, mislim i nisam, ostavit ću ga i dalje jer stvarno on može uvijek nešto uradi, ali United je stvarno kritičan. A Brighton je meni mnogo gotivna ekipa od prethodne sezone i njihove igrače držim uvijek imam bar nekoga. Ovaj put to je Stepinjan i Mitoma, a ovo ostalo u suštini nikakva iznenađenja. Bilo je malo čudno, čak su 3 utakmice došle iz 2-1. Liverpool, West Ham i Manchester City. West Ham, Manchester City. Da, Wolves protiv Liverpoola, 1-0, 1-3. Da, i to mi je bilo malo, i Tottenham je došao, da znam da su bile tri tima, tako da na kraju su došli realni rezultati. I ja sam čekao na kraju golmana Nottinghama, Turnera za clean sheet, ali primio opet gol. Mislim, stvarno dobro igra po meni Nottingham, bolje nego što sam očekivao, nije baš dobro, ali bolje nego što sam očekivao, ali eto prime svaki put gol, tako da mi se ta strategija sa Pickfordom i Turnerom baš nije isplatila. Ovo ostalo, dosta je bilo strelaca, pogotovo tu subotu koje niko nema, tako da mislim da je generalno ovo kolo mnogo loše prošlo za sve igrače fantasy, osim ko je imao Salaha ili na primjer Alvareza. Srećom po mene Haaland je postigao pogodak tako da se kapiten donekle isplatio. Mnogi ljudi stavili Sona i Madisona što je možda bilo i logičnije, ali to Tottenham što se tiče njih ništa nije uradio. Tako da jedno zanimljivo kolo, loše srećom po sve, loše po sve. Tako da ništa, idemo dalje, od sljedećeg očekujem mnogo više. A prisjetit ćemo se da je gospodin Karaga isticao da golman Fulama treba da se nađe u prvoj postavi. Tako je, da, Leno je bila opcija. I odbranio je svoj gol. Imali smo par dobrih predloga vezano za tim u prošlom kolu. Ja sam, kao što sam i najavio da sam se dvoumio između Haalanda i Watkinsa, izabrao Watkinsa da bude kapiten. Bio je blizu, igrao je odlično. Vila je dala 3 pogotka, ali nažalost Watkins se ponovo nije upisao u listu strelaca, tako da bilo bi mi baš dobar diferencijal u odnosu na kapitene, pošto kod nas je 99% otišlo zapravo na Haalanda i na Sona u našim ligama. Negativno loše bi bilo da vidim da ponovo bio penal za Aston Villa, ponovo Watkins nije bio na penalu, ponovo bio Douglas Luiz, tako da to mi je malo razočarenje. Za mene lično je dobra stvar što Tottenham nije napravio učinak, odnosno što Madison i Son nisu imali učinak iz prostog razloga što nisi imao mjesta za njih u ovom kolu. Razmišljao sam o Sonu da idem -4, ipak sam se odlučio da ne idem, zbog naredna 2 kola imaju malo teže parove. Verovatno ću ići sa Sonom za 2 kola. Što se tiče ostalih mečeva, Manchester United mi definitivno nije iznenađenje. Brighton je fantastičan, čitave godine igra fantastičan fudbal, mada sam bio prilično iznenađen da nije bilo Soli Marča i Stupinjana. Koliko sam razumeo, zapravo zbog odmora su Soli Marča imao zapravo lakšu povredu i Stupinjan je dobio odmor.
Brighton je nastupio u nekoj postavi kojoj do sad nije. Ja sam se našao kad smo gledali sa prijateljima gledao fudbal, nisam siguran da De Zerbi zapravo poznaje svih 11 igrača, barem po imenu i prezimenu. Prosto, vrednost ekipe je bila, čini mi se, 17 miliona funti. Kupovna vrednost svih 11 igrača, to je, mislim, nemam reći kako su... Kao Leicester onda kad su osvojili. Da, a ili kad pravimo ta neka poređenja, imali su 30 pasova pre pogotka, to je nešto tipa kao Argentina s nama 20, ne znam koliko, 4-5, koliko su izgledali nemoćno, mislim, fantastično, Brighton je fantastično ove godine i sigurno će imati minimum jednog igrača konstantno tokom cele godine. Međutim, ono što su mnogi verovatno očekivali, to je da Newcastle i Tottenham ostvare negde možda i ubedljivije pobede. Newcastle je pobedio samo 1-0, što je opet dobro za one koji imaju recimo Trippiera ili Botmana, dok je Tottenham pobedio 2-1, dakle primili su gol. Definitivno da ako je neko imao više igrača tih timova, da nije verovatno dobio učinak kojim se nadao. Pa da, to najviše za Tottenham što se tiče Sona i Madisona. Son imao prethodno kolo vrhunsko i zato su ga ljudi masovno i dovodili i stavljali na kapitena. Madison je po meni neko možda ko je bolji na duže staze jer stvarno je pokazao da je klasa i u Tottenhamu kao i ranije u drugoj ekipi. A što se tiče Newcastle-a, ja sam na primjer doveo Trippiera ipak. Od početka nisam bio za Trippiera, sam vidio na kraju prethodne sezone da se nešto tu promijenilo u ekipi i da on više nije taj igrač koji je must have u svakoj ekipi, dok su s druge strane mnogi krenuli sa njim od početka, imao je i visoku cijenu i veliki posjed. Tako da mislim da je sad bio vrhunski moment da se dovede jer ima i nešto bolji raspored. To mi se isplatilo odmah, dobio je poene za clean sheet i dobio je poene na bonus. Ali što se tiče Tottenhama, inače po meni vrhunski igraju ove sezone i definitivno više igrača nego prethodne sezone bih birao u svoj tim. Čini mi se da je Alvarez jedan od fudbalera koji se trenutno najviše ističu u Manchester Cityu. To se videlo i u ovoj utakmici protiv Crvene zvezde. 2 gola je postigao Alvarez, ali jednostavno čini mi se da je on definitivno bio igrač koji je pravio razliku i u tom duelu Lige šampiona, igrač koji je najviše tražio loptu, koji je najviše učestvovao u akcijama, čak više eto i od Haalanda i od nekih drugih bočnih igrača možda. Pa on je pre svega gol igrač, ali dobio je kvalitet više, zahvaljujući povredama De Bruyne pre svih igriliša. Čini mi se 4 ili 5 asistencija ima ove sezone, tako da odlično se slaže sa Haalandom igrajući iza njega. On obično ulazi u igru kad Haaland odmara, tako i protiv Zvezde isto bio fantastičan, tražio loptu, bio opasan po gol. Ja lično sam verovao u njega i pre ove sezone, pre povrede De Bruyne, imam ga od prvog kola i u nekim ranijim predlozima koje smo davali, on je u principu bio neizostavan šraf. Aki i Bernardo Silva su se, čini mi se, povredili u tom meču sa Zvezdom. Kakve su prognoze? Da li ih čeka neka duža pauza ili je to možda bilo ispred ostrožnosti te neki izmene? Bernardo je dobio, piše samo udarac, tako da on će vjerojatno možda, to se tako zove late fitness test. Što se tiče Akija, ne znam tačno kakva je situacija, ali kad smo pričali sada o Alvarezu, pred prošlog kola je Pep Guardiola izjavio da je on neizostavan, da je najvažniji možda igrač u ovom trenutku u ovoj postavi. To je zadnji put rekao za Akija, da je fantastičan, da je neizostavan, pa je 3 puta bila klupa za redom. Tako da ja lično ne bih voleo da taj scenarij bude. Mislim da neće, zato što City sad trenutno ima baš ozbiljan problem. Mateo Kovačić je povređen i De Bruyne od ranije i Grealish i verovatno i Bernardo Silva neće igrati. Tako da u principu verujem da će Alvarez igrati od prvog minuta. Za Akija nisam siguran. Manchester United je u Ligi šampiona odigrao možda i iznad očekivanja, iako je to možda glupo reći kada izgube utakmicu i kada prime 4 gola, ali meč se završio rezultatom 4-3. Manchester je pokazao neki ofanzivni potencijal, imali su nekoliko sjajnih šansi i pored ta 3 gola, tako da možda se isplati negde zadržati Rashforda, ono što si Boki isticao. Pa da, mislim, Rashford, ja ne želim toliko više da pričam o Manchesteru, počeli su ljudi da me hejtuju, ali da, Rashford, pogotovo kad igra na toj svojoj poziciji, jer mislim da od početka nije igrao kao, bio je isturen, bio je u napadu više, ali nekako nije mu to, tačno se vidi kada gledate utakmicu uživo, vidi se kako mu ne leži ta pozicija, da je došlo tu do nekih promjena, jednostavno nije to davalo rezultate s njegove strane, ali mislim da kad igra na tom krilu da je opasan kao inače, sad pitanje koliko će se United složiti kao ekipa. Mislim, sad protiv Bayerna su igrali za mene iznenađujuće dobro
mogli su čak možda i do tog boda nekako, ali to na kraju završilo 4-3. Ali ne bih ja puno United, kolega će. Da, ona je nesigurnost. Meni je lično žao što sam ga stavio od prvog kola, ali ostajem sa njim sigurno. Oni imaju dobar raspored, naravno 4 kola imaju relativno lake protivnike. Rashforda ću sigurno držati u narednim kolima, ja vjerujem da će on proraditi. Oni imaju veliki problem. Varane, Shaw, Wan-Bissaka, znači imaju ozbiljne, znači prve opcije u odbrani su im, kako se zove, povređene, tako da imaju sa Lindelofom. Mislim, ja vjerujem da će Manchester United već u narednog kola biti dobar i ja vjerujem da treba, i preporučujem našim igračima da sačuvaju Rasha sigurno još jedno 4 kola minimum, da će napraviti povrat sigurno. Arsenal je bio prilično ubedljiv u Evropi i pokazuje da se kockice kod njih definitivno sklapaju. Negde su možda i nadomestili, imajući u vidu da protiv Evertona zaista nisu delovali previše ubedljivo. Opet čeka ih veliki derbi. Govorit ćemo naravno i o toj utakmici, ali volio bih pre nego što krenemo na sljedeće kolo da istaknemo, to je da porazgovaramo, možda se nećete složiti, da je Newcastle definitivno razočarao u Ligi šampiona. Ja skoro nisam gledao utakmicu u kojoj je jedan tim bio ubedljiviji i stvarao bolje šanse protiv drugog tima koji su negde sličnog kvaliteta. Milan je bio potpuno dominantan, međutim Newcastle se izvukao u toj utakmici i odbranio. Newcastle je igrao kao da je italijanski klub. Bukvalno je čitav meč igrao na nulu. Oni su po šta su došli, to su i pokupili. Ja vjerujem da će u revanšu, odnosno u drugom meču, biti mnogo bolji. Meni su isto delovali na momente baš onako bedno. Pogotovo što planiram minimum sa 2 igrača u ovom kolu i od narednih nedelja sa 3 igrača Newcastle da igram. Tako da, već sam uradio transfere, tako da doveo sam 2 igrača Newcastle, tako da sa zebnjom ću pratiti to kolo naredno. Da, to je meni zanadilo jer ja isto imam neke igrače Newcastle i očekivao sam zaista od njih u Ligi šampiona, jako je to takozvana grupa smrti, da će oni tu biti, možda čak da će i sve iznenaditi biti prvi, ali posle ovoga što sam vidio u Milanu, nisam više toliko siguran. Očigledno da im fali iskustva u Ligi šampiona, šta god govorili, ipak i iskustvo u Ligi šampiona je nešto što je veoma važno, ali da vidimo sada šta nas čeka u kolu koje je pred nama. Eto, ja ću prvo da iščitam parove, pa onda možemo i da detaljno prođemo kroz to. Crystal Palace Fulham, Luton Wolverhampton, Manchester City Nottingham Forest, Brentford Everton, Burnley Manchester United, onda u nedelju imamo Arsenal i Tottenham veliki derbi, Brighton Bournemouth, Chelsea Aston Villa, Liverpool West Ham i posljednji meč je Sheffield United protiv Newcastle. Dakle, mislim da imamo određene mečeve u kojima imamo izrazite favorite. Tu bih pre svega istakao Manchester City, Nottingham Forest i već se mediji, a i navijače šale sa tim kako Haaland je bio očigledno vrlo indisponiran i nervozan protiv Crvene zvezde i da će vjerojatno Nottingham Forest da plati taj ceh. Pa obično mali plaćaju, barem kad je on u pitanju. Ono što je interesantno za taj meč je da su prošle godine, da ih je City upropastio bukvalno sa 6-0. U tom meču je Haaland postigao 3 pogotka, Alvarez je postigao 2 i Cancelo je postigao 1. Tako da, što se mene tiče, ovo kolo neću eksperimentisati sa kapitenom, znači sigurno idem sa Haalandom. Da, što se tiče toga, mislim isto Manchester City po meni treba ovdje imati 3 igrača ko može da ubaci po mogućnosti Haaland, Alvarez i možda neko iz odbrane. Što se mene tiče, imam taj problem što imam 3 već igrača City, ubacio bih Alvareza, ali ne mogu zbog toga. Wolvesi također po meni ove godine igraju baš dobro. Na više utakmica sam igrom slučaja baš gledao, inače ne gledam toliko Wolves, nego se namjesto na TV-u da su oni tada na programu. Baš imaju zanimljivu ekipu ove godine, iako im se na početku prorokovalo, kako se kaže, da će ispasti, ali igraju protiv Lutona koji je onako loš, tako da na Wolves bi obratio pažnju koji radi neki wild card ili koji ima mjesto za transfer na neke njihove igrače. Također Brentford protiv Evertona, Mbeumo, njega imam svakako ekipu, definitivno ga ne bih mijenjao. Da, kolo u suštini sa mnogo favorita i tu poneki derbi, tako da bit će zanimljivo. Ja očekujem baš dobro. Prvenstveno zato što će Haaland biti na kapitenu pa će donijeti sam on mnogo bodova, ali ostali igrači mislim da će definitivno biti mnogo golova ovo kolo. Da li je možda vreme i za triple kapitena na Haalandu? Da li bi ja sam razmišljao, ali pogrešili? To ipak čekam, kasnije bit će neki dupli kola, tako. To je već magija. Jasno. Ali ima rezona probati, da.
Arsenal, Tottenham, derbi, siguran sam da će biti sjajna utakmica. Arsenal možda, nije neko više iznenađenje, sjajno su odigrali i prošlu sezonu, ali Tottenham je jedno od najpozitivnijih iznenađenja, pre svega način na koji igraju. Ko je tu bliži pobedi, da li očekujete puno golova na tom meču, da li stavljati ofanzivne, da li stavljati defanzivne igrače ovih timova? Pa, gledano kladioničarski Arsenal imaju dobar head-to-head sa njima. Prošle godine su ih dobili 2 puta, 3-1 i 0-2. Znači, sa te strane trebali bi imati igrače Arsenala. Sad, s druge strane, Martinelli verovatno neće igrati naredne 2 nedelje. Trossard se odlično svaki put kad je ulazio se igre, pogotovo prošle sezone imao je dosta asistencija. On će ponuditi nešto novo. Ja u ovom kolu ću igrati što se tiče Arsenala samo sa Sakom. Tako da, što se tiče igrača Tottenhama, naredna 2 kola sigurno ih neću dirati. Za 2 kola planiram možda Sona ili Madisona. Ono što je za njih bitno, da je Richarlison imao čovjek nekih svojih privatnih problema, menadžer mu je dao podršku, to im se vratilo, on je u prošlom kolu postigao i gol i zabeležio asistenciju. Tako da, on će sigurno dati jednu dimenziju ukoliko u naredna, recimo, 2 meča uspe da dođe do liste strelaca. Brighton-Bournemouth. Bournemouth je prilično dobro odigrao protiv Chelsea, u nekim momentima je čak meni delovalo da su možda i bliži pobedi. Imali su vrlo opasne kontranapade protiv prilično nesnađenog Chelsea. Ipak moram tako da se izrazim, jer Chelsea nas nije ubedio da je tim koji može da se bori za vrh tabeli. I pored svih pojačanja, opet Brighton igra, rekli smo, jako zanimljiv fudbal. Možda je Brighton-Bournemouth meč na kojem treba očekivati golove? Pa da, što se tiče, moram se navežem za Chelsea, ja stvarno ne mogu da vjerujem. Mislim, Chelsea ovako kao tim ne gotivi nešto pretjerano, ali mislim, doveli su stvarno nerealna pojačanja, imaju i dobrog trenera. Mislim da ništa ne fali toj ekipi, ali da ovako loše igra protiv loših ekipa. Prethodno kolo, ako se dobro sjećam, Nottingham Forest, sada Bournemouth. 0-1, da. Neverovatno, ajde da igraju protiv. A na primjer, prva utakmica protiv Liverpoola, meni su djelovali baš ozbiljno i baš dobro da su igrali, pogotovo kad uzmem obzir kako Liverpool ove sezone dobro igra. Stvarno sam mnogo očekivao od njih. Imao sam i Jacksona, ovo kolo Chilwell. U nekom momentu nisam iz početka pratio utakmicu i ušao sam na rezultate, vidim 0-0, rekao, dobro je, bar Chilwell, clean sheet, uđem u postavu, nema Chilwella. U nekom momentu ulazi, dobija taj 1 poen, dobija žuti karton, 0 poena. Da li je moguće na sve ovo što se desilo ovo kolo? Ali mislim da odustajem sada, definitivno odustajem od Chelsea. Sa Jacksonom sam zaglavio, tako da će on ili će na klupu ili će se još neko vrijeme tu zadržati do nekog wild carda. Ali definitivno Chelsea propast. Chelsea koji dočekuje Aston Villu i da li će možda Aston Villa konačno platiti za sve ove neuspehe Chelsea od početka sezone ili će možda i Aston Villa napustiti London sa bodovima? Pa prošle godine na Stamford Bridgeu Aston Villa uspela da donese bodove, ali na svom terenu su prosuli. Oba meča su završena pobedom gostiju 0-2. Ja lično mislim da će ta utakmica otići u GG. Ja lično ne bih voleo, pošto imam s jedne strane defanzivca Chelsea-a, s druge strane i dalje ću igrati sa Watkinsom, tako da ukoliko njegov napadački potencijal nadomesti taj defanzivni od Chelsea-a, meni će biti uslovno rečeno win-win situacija. Liverpool protiv West Hama, možemo reći jedan od derbija ovog kola, zašto da ne. West Ham koji je pokazao da ume da igra na kontranapade i također utakmicu koju mi se čini da će biti golova. Pa evo vidit ćemo večeras kako će igrati sa našim predstavnikom u Evropi, ali West Ham ove godine ozbiljna ekipa. A na početku sam baš komentarisao kako nisu doveli neka pojačanja i kako očekujem bukvalno možda da West Ham ispadne, međutim Ward-Prowse neverovatno bukvalno došao je i mislim, ja njega uvijek posmatram sa fantasy strane kao neko ko može isprekida nešto da uradi, ali je dokazao da i mimo toga da se baš uklopio u ekipu i dobro da igra. Kad budem radio wild card, definitivno ću razmišljati prvenstveno o Bowenu kao već ozbiljnom igraču u West Hamu i nekome koji je na fantaziju ranijih sezona donosio ozbiljne bodove, ali definitivno je u Ward-Prowseu. A što se tiče Liverpoola, nikako isto da nađem prostora za igrače Liverpoola u mojoj postavi, ali definitivno da duže staze pokazali su. Ima i malo problem taj sa rotacijom, jer svi sada jače ekipe idu na tu rotaciju, to kopiraju Pepa.
ali mislim da se može po nekim šablonima igrati i naći. Na primjer, za sljedeće kolo ja bi Diaza pokušao, on mi je onako i najzanimljiviji posle Salaha, tako da West Ham, Liverpool definitivno igra, iako igra jedno protiv drugih napadačke opcije su po meni, što da ne. I ja isto vjerujem da će meč ići u GG i vjerujem da treba podržati napadačke opcije. Ono što je interesantno na tom meču da će se susreti Salah i Ward-Prowse. Salah je bukvalno na svakom kolu u prvi 5 game weekova imao barem učinak ili asistenciju ili pogotka. Ward-Prowse je preskočio prvi game week, ali od drugoga također isto učestvuje u svakom kolu sa asistencijom ili pogotkom. Tako da u svakom slučaju sa kladioničarske strane preporučujemo GG i sa strane fantazija preporučujemo te napadačke opcije. Znači Ward-Prowse ili eventualno Bowen s ove strane, a s ove strane Salah sigurno ukoliko neko ima prostora da ga dovede. Posljednji meč ovog kola je Sheffield United, Newcastle. Istakli smo da se Newcastle nije proslavio, pa boga mi nije ni u prethodnoj Premier ligaškoj utakmici. Pobedio kod kuće Brentford 1-0 i to nije bila toliko ubedljiva pobjeda, ali sada gostuju u Sheffieldu. Šta tu možemo da očekujemo? Što se mene tiče, Newcastle igrači definitivno, mislim protiv Sheffielda, po meni. Newcastle igra tvrdo, iako su ove sezone i primali i golove, ali ne znam, opet mi nekako djeluje mnogo kao ozbiljna ekipa. Ja bi tu imao Trippiera za početak, Pope, mene sada, baš sam planirao da dovedem Pope umjesto Pickforda, ali razlika ima milion u banci, i Pickford je 4,4 miliona, bukvalno fali 0,1. Da dovedem tako da neću, ali Pope je po meni najbolji golman za ovo kolo. Trippier iz odbrane i što se tiče napada, pa prethodnu utakmicu koju je gledao, vidio je kako je Wilson dobra opcija i zbog tih penala i sve to, ali ta rotacija, on i Isak, koliko će dobiti minutažu, koliko će igrati, malo je to nezgodno, ali definitivno bi, s obzirom kakav raspored imaju, definitivno bih probao u narednim kolima da dovedem, na primjer, Wilsona. Da, Pope je inače golman koji je projektovan za najveći broj poena u narednih 5 kola. Tako da i Newcastle ima najbolji raspored, čini mi se narednih 10 kola imaju samo jedan težak meč, čini mi se City, sve ostalo su njihova klasa i ispod. Tako da u principu sad su na ceni njihovi defanzivci koji ima novca za Trippiera, ko nema Šar i Botman. U tom nekom našem kolu koje mi predložimo na kraju naše emisije, ja imam i Popa i Trippiera kao predlog. Što se tiče napadača, Gordon igra fantastično ove godine na krivnoj poziciji. Možda je on razlog zašto Isak i Wilson ne dele, odnosno dele minutažu. Prošle godine često su Isaka pomerali na bok da Wilson igra špica, tako da vidjet ćemo. Zavisi sad i o rotaciji, krenula je Liga šampiona. Ja vjerujem da Gordon može biti dobar diferencijal za ovo kola i naredni par kola, naravno. Da čujemo onda predlog savršenog tima za ovu nedelju. Šta ste pripremili? Da, ja bez dileme, Pope, da imam free hit, Pope bi mi bio golman u ovom kolu. Ederson isto dobra opcija ukoliko imate mogućnost. Ja zbog igrača odbrane i zbog napadača nemam. Znači u mom timu odbrane je Ruben Dias, Estupinjan i Trippier. Znači dva ofanzivna defanzivca koji očekujem dobar napadački učinak i Dias koji kao ajde da kažem, ima dobre šanse za clean sheet u ovom kolu. Što se tiče veznog reda, imamo Saka, Eze, Salah, Mitoma i Mbeumo. Znači, u principu, tri uslovno rečeno jeftina veznjaka sa dobrim returom. I imamo u špicu Haalanda i Alvareza. U principu, Haaland, ja mislim da što sam si rekao, možda je i za triple kapitena ozbiljan kandidat u ovom kolu. I nemam dilemu da kapitenska traka ide Haalandu. Što se mene tiče, odbrana slična, Pope na golu, Estupinjan, Trippier. Sad najlogičnije mi je da idem u odbrani s nekim iz City-a, a to bi po mom nekom mišljenju ovaj put bio Ake, samo da nema, ne znam da li šta se dešava sa tom povredom, ali nekako mi miriše na njegove bodove, ovako po nekom osjećaju ću ići. Što se tiče sredine, tu su Mitoma, njega držim u svojoj ekipi od početka, igra sa Bournemouthom kući, tako da mislim, on je uvijek tu, i prethodno kolo imao jedan, bukvalno 1-1 je išao, nije postigao pogodak, onako baš me razočarao tu, ali mislim da je neko ko bi mogao da donese bodove u ovo kolo. Saka iz Arsenala, iako imaju teške protivnike, Saku uvijek držimo u ekipi, jednostavno on je neko ko može uvijek da donese bodove. Mbeumo, mislim da je vrijeme također da i on se aktivira opet, jer prethodnih kola je malo zatajio.
Luis Diaz iz Liverpoola, ja nemam prostora za Salaha ni u ovoj ekipi ni mojoj, tako da bi Diaza preporučio. I što se tiče Wolvesa, tu bi možda probao sa Netom. Neto je neko ko je prošle sezone bio projektan za mnogo poena na početku i mnogi ljudi su njega i Baileya imali na početku sezone, međutim ništa se nije desilo. Dok ove sezone, prethodna 3 kola, mislim da je imao ukupno preko 20 bodova, tako da bi, na primjer, išao sa Netom ovo kolo jer nemaju toliko teškog protivnika. I u napadu da radim wild card, da imam izbor kogod da biram, to bili Alvarez i Haaland, jer jednostavno dosta su se pokazali kao najbolji duo, igraju protiv tog Nottingham Foresta. Stvarno očekujem mnogo golova da strpaju u mrežu Foresta. I definitivno zbog Akija, na primjer, bih išao s nekim možda s prvom opcijom na klupi, malo jačom, za svaki slučaj da uđe ako ne bude igrao, pošto se ove godine već dešavalo da neki igrači uopšte ne dobiju minute. To je bilo to. Samo da kažem, Alvarez je trenutno igrač koji je najviše dovođen u ovom transfer prozoru. Ono što je interesantno da u prethodnih 5 kola svi igrači koji su bili prvi u transfer prozorima su bukvalno razočarali. Druge nedelje je bio Chilwell sa 1 poenom, Mbeumo u trećoj sa 2 poena, Sterling posle one fantastične partije samo 2 poena doneo i prošlo kolo Son je razočarao sa 2 poena. Ali ja verujem da će Alvarez razbiti tu neku mini tradiciju. Boga mi, razmišljam ja da ga dovedem s obzirom da sam imao Isaka i to na kapitenu prošlo kolo, međutim saznao sam da kada ne uđe uopšte da se to prebacuje na vice kapitena, za mene to bio Haaland, tako da sam se izvukao. Super. Ali možda bih eto i ja menio Isaka onda zaista za Alvareza, ne znam kako oni stoje tu sa bodovima. Sa cenom zapravo. Isak je 7,6, a ovo je 6,7 ili 6,8, tako da imaš budžeta. Da. Morate da iskoristim tu situaciju, a da vam se zahvalim naravno što ste bili gosti Fantasy studija. Dragi gledalci, nadam se da ste čuli puno toga zanimljivog, interesantnog, da će vam ovi savjeti pomoći da i vaš tim bude jači iz kola u kolo. Hvala vam na pažnji i nastavite da pratite Meridian Fantasy studija.